سلاف شبا شبانو برنامه که تایبت یا گوتن یا وی ام به هفرانه دوی برنامه ده از جیه دیدم آخفتن اینوه گوتن اینوه هندکارن فکری خواه پر باوه که وکری بیان بکن اگر ام جه برنامه بری هنک تجربه در بخن پیشنیاز من لوه اوه ام بقاسی 3 دقیقه 5 دقیقه در باس نکن هوالی کوتی تولید به ام هم دقیقه بگیرن بلا دنابرا 3 و 5 دقیقه ده باخفه گلکی باشته به هوانو ام بشی مسئله تکنیکی حل بکن ام دنگی خواه کنترل بکن اگر باش به از دیسا نها لید نیرم دنگ تمام خوید که هونجی جمعه بیجن دنگ باشه و از لینک برنامه جواره دشینم هوالین کو بخوازن آها جواره دشینم دکارن ورن تبلی ببین اگر هوالین جدا هبنجی پر باشته به هوالین کو بریان ها ده برنامه بریان ها ده جی گرتنه او جی دکارن ورن البت لی هوالین نوجی اگر ورن مساوی که نشوپیا دنگ گل هنک پیش بخن سوپر ده به پر باشته به ساعت 6 بو هفسروکی که جمیل بایک ده برنامه که زندی از تک تیوی ده آخفی مجی او گرد وشاند به هفره وشان گلکی دریج بو بقاسی ساعت و نی واجود جمیل بایک باسا مجارین گلکی گرین کر از بینم بیراوه جمیل بایک چه گوت کمپلویا لهمبری کردان پشتی لوزانه به داروکرنا شخصایت دست بیکر وکی دن اف پیواجو آرمانجا me naguherîne pêvajoyek û niha li Tirkiye dest pê kiriye bi tu awayî armanca me ya ji bo Kurd û Kurdistanê naguherîne şiklê tekoşînê dibe ku biguhere çek û sîlah dibe ku demekî bi dawî bin eger dewleta Tirkiye rê bide eger dewleta Tirkiye şert û mercan veke dibêje ji îmraliyê ji me re nameyekî hatiye têda edî name bi dîmene li ser kaxizê tam behs nake lê çawa ku çapemeniya Tirkiye behs dike ne bi vî şiklî henekî cuda ye mesela tiştê ku min nivîsî bûn ji bo Kurdan dibe firsendekî pir dîrokî derketiye pêşiya Kurdan basa hêzên navnetewî dike hêzên navnetewî ji demên berê zêdetir xwe nêzê Kurdan dikin Kurd dikarin doza xwe bikin yek yeketiya xwe yan netewî çê bikin daxwazên xwe bibin pêşiya hêzên navnetewî konferansa netewî şert e mesela ev heye Kurd divê pirsgirêkê xwe acîlen daynin aliyekî pirsgirêkê xwe yê rêxistinê ê navxweyî û giranî bidin doza xwe ya netewî yani ewî esas bigirin çapemeniya Tirk çawa behs dike dibê tiştek ku Rêzdar Öcalan pêş xistiye eleqa wî bi gotinê çapemeniya Tirk tune ye yani ew tiştê cuda dibêjin tiştê cuda yani wezîfeyekê din li vê daxuyaniyê ferz dikin mesela Türkiye ez wisa bi dorê de herim li Tirkiye xetekê heye alîgirê çareseriya doza Kurd e lê gelekî qels e lê AKP li dijî pêvajoyê Bahçelî ji ber xeteriya ku li pêşiya Tirkiye dibîne alîgirê çareseriyê ye projeya reber apo gelekî berfireh heye çawa ku çapemeniya Tirk behs dike ne wisa ye ev hemî gotinên Cemîl Bayek'in vê êvarê got ji me re name hatiye dibêje dî di namê de çi heye di naveroka projeyê de çi heye em tam nizanin lê xuya ye Partiya Karkerên Kurdistan tevgera Kurd razî ye ji vê daxuyaniyê yani ew ê li gorî wî tev bigerin ama hemî Kurdan digire nava xwe dibe yê terorê dimeşîne dewleta Tirkiye ne emin Türkiye'yekî bê teror Kurdistanekî bê teror em jî dixwazin ama ê ku terorê pêktîne dewleta Tirkiye yani di vê derê de gelekî baş e beriya niha hûn zanin di vîdeo xwe de me gotibû wextê ku rayedarên dewleta Tirkiye dibêjin em me plan kiriye em Tirkiyeyekî bê teror ava bikin ewî li xwe negirin ser xwe ji ber ku ê terorê pêktîne ne Kurdin dewleta Tirk eger êrişa xwe ya li hember Kurdan bide seknandin temam e teror bi dawî dibe teror ew xwe ne yani îjar
Li rojata navîn pir zû guhertin pêk tên. Ev pêvajo ji bo fayda gelan e. Pêvajoyek wan li Tirkiye pêş dikeve. Yani hêzên desthilatdar, hêzên navnetewî, hêzên sermayedar ji tevgerên eskerî pir fayde dibînin. Yani dixwazin şer hebe, şer dewam bike. Ev dibe ne li gor berjevendiya me ye. Em amade ne tekoşîna xwe ji ser zemîna şer û pevçûnê derxin derbasî zemîna dîplomasî û siyaseta sivîl bikin. Ew dibêje yani. Wekî din gelek tiş got, em cî nedin hemiya, eger heval amade bin, heval nû mijwara lînk şandiye, ez naxwazim zêde biaxivim, ama eger hûn nên, ez dixwazim cî bidim civîna ku îro li Parîsê hebû, îro 13 me heye li Parîsê civînekê navnetewî hebû. Emmanuel Macron Serokkomarê Fransaya xwî dibêje hemû pêkhate beşdarê pêvajoya paşeroza Sûriye bibin, pêwîst e Qesedê jî tevlî artêşa Sûriye bibe, têda cihê bigire, gelek pesnê Qesedê daye. Macron li konferansa Parîsê ya Sûriye li ser paşeroja Sûriye xwî. Macron di derbarê penaberên Sûriye de jî diyar kir ku divê penaber vegerin welatê xwe Sûriye. Macron ragihand ku ew dixwaze şervanên hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê tevlî artêşa Sûriye bibin, ev yek dê bêtir xizmeta Sûriye bike çimkî ew şervanên bihêzin. Bi beşdariya berpirsên Sûriyê, Amerîkayê, Almanya, Brîtanya, Yeketiya Ewropa û netewek wî li Parîsê konferansa Sûriye hate li darxistin. Di konferansê de berpirsên welatan diyar kirin ew dixwazin Sûriyeyekî azad, serbixwe, yekgirtî û aram bibînin. Emmanuel Macron biborin Serokkomarê Fransayê di konferansê de li ser siberoja Sûriyê tiştên balkêş got. Em wefadarê Qesedê ne ku hevpeymanekî bi qîmet êşerê li dijî terorê bû. Em li hember hevpeymanê xwe wefadarin çünkü em dizanin ku ew çiqasî qehremanin û em jî deyndarê wan in. Qesedê bi mêrxasî li gel hevpeymana navnetewî li dijî Daişê şer kir. Ez bawer dikim ku divê demê de erkê me ew e em berjewendiyên Qesedê biparêzin, dev ji wan bernedin wekî ku mesela 2018 ya ku me hewl da bikin dema ku vekişîna destpêkê hebû. Fransa di konferansa Sûriyê wekî din Macron çi dibêje? Yani dibêje em dixwazin Qesedê tevlî artêşa Sûriye bibe, bibe perçeyekî wê. Bangê berpirsyarên Sûriyê jî kir, ji wan re çi got? Ez dixwazim li vê derê ji we re bibêjim tevlîbûna Qesedê a temam di qonaxa veguhestina Sûriyê de pêşî wê xizmeta armanca ewlehiya we bike. Çünkü ew şervanên bihêzin û zêde ne. Hejmara wan jî gelekî zêde ye. Ez bawer dikim ku berpirsyariya we îro ew e hûn wan tevlî xwe bikin, destûrê bidin wan ku bibin beşekî ji wan hêzên ku heman armanca wan heye. Ji bo şerê li dijî wan komên terorîst ên ku aramiya we têk dibin, herwiha ji bo parastina serweriya we ye tevlîbûna wan ya nava artêşa Sûriye. Wekî din çi dibêje? Dibêje ez ê Ehmed Şara dawetî Parîsê bikim, ez ê bikim Mîvan lê dema wê hê nediyar e. Kengê nekifşe ye. û mesele bi vî şeklî ye. Wezîrê Karê Derve Fransayê Jean-Noël Barrot jî di konferansê de diyar kir ku Yeketiya Ewropayê ji bo lez saziyên li ser Sûriyê bêne rakirin bixew. Yani ew cezayên ku li ambargoyên li ser Sûriyê hebûn dibe em dixwazin rakin yani. Em bi hevkarê xwe yên Ewropî re dixebitin da ku ev cezayên aborî yên sektorî li ser Sûriyê rabin. Hevanno we çi kir? Ka ez tevlîbûna we dixwazim. Niha Jean Roj hatiye vê derê amade ye. Hevalê din jî keremkin werin. Jean Roj merheba bi xêratî. Dengê xwe vêke. Var baş çaway. Mala te ava. Başê te dixwazim. Zor spas ket medran. İmkanê te çî bû tu Cemîl Bayê guhdar bikî? Me tamaşat kir. Me Te tamaşat çi jî kir. fehm kiriye? Gelek xwal berêz bayî axivî. Hanî yani dixwalê gelekî girîng bala me kişandin.
برز بايق بباورياك جلكي بلند داخفة باورياك هي بكردان سر رولا كردان فوكوس كر او دبيجي وكو أصدق هاشتم او دبيجي لرجلاتا نافين كرد يك جنتاوين كو قاربن رجلاتا نافين بوغهيرن هاكو ام تماشابك رجلاتا نافين لباتا عرب هنا وكنتوا والباتا فارس هنا وترك هنا وكرد هنا كرد دسات صالة ضويلة هاتبون ام ببيجن هاتبون نخامتن رولا كردان هاتبون نخامتن دفي دمي دا ايرو كرد دبركو او ببن موتوري جوهارتن دروجلاتا نافين ماش بركو عرب ولاتين عرب مخابن عرب دخوازن جوهارتيني تشبكن وك سعودي عربي اللي عرب نهف قرتينا عرب نهف قرتينا سعودي عربي تاني دخوازي سعودي وامارات دخوازن جوهارتيني تشبكن اللي مخابن وكيدن ولاتنا دن هنا دجي في دخوازي دارت كذنا دجي في إرادة دارت كذنا نهاني كرد إيرو خدان فيانن خدان إرادة بلندن كو أف رجالات نافين حتى دما إيرو أم ببجن حتى هالوشاندنا دولة السوري كرد هاتبون دورا كردان هاتبو باتخوم كرن درجلات نافين لو ماني كرد جلكي بفيانن كو اوانا في رجلاتي بقهرن وفي رجلاتي بكن رجلاتك كو لكيري همو قالن رجلاتا نافين واره رهاني از دوري كردان تشبيه دكم بالدورة انجلستاني دما شر لهمبري هتلر دما هتلر مترسياك بو جهمي اوروبا را هتلر مترسياك بو ودمي بريكو امريكا درباسي في شري ببن كي اوروبا باراست لندن دو كرد ايرو دوري لندن دليزنا كو اوانا رجلاتا نافين بباريزن لبريشبري كي لبريشبري فاشيزم اسلامي وفاشيزم تركي بشتي كو باس هاتا هالوشاندن وك جميل بايخ قوت باس هاتا هالوشاندن نا ايرو رولا باس لرجلاتا نافين ناما لجمع كيما لباما فاشيزم تركي ما وفاشيزم اسلامي ما يعني او هيزا كل سوري هاتا افاكرن بنافي سنه او انا نسنه جالي اينيفايا نسنه جالي اوليفايا او انا سنه وقت تتكاري بيجي نتوكا سني هاتا افاكرن دروي اولا اسلاميه او الثاني ناسناميك نتاوي جسنا راتشيبو لسوري تدنيري قال لك هنا نباورن بإسلامي آتيستن أجنوستيسكن وتدنيري ديسا پشتگیریا سنه دیگرن پشتگیریا ام ببجن جولانی دیگرن پشتگیریا جولانی دیگرن جبرکو اونا دزانن ایرو ناسنامه که وان هاتا سانسکرن د سوری دا اف ناسنامه نافلید کن هانی سنه سوری لی همانی سنه سوری از تخازم ببجن پاشل آوان نه پاشلک آینیه نه پاشلک اولیه لی همانی وقت بکاری ببجی ایدئولوژیه که نتویه نزدیک تورانیا ترکی دبه نزدیک ایدئولوژیا ترکی دبه لومانی برز بايق سر في نقطة قال لك فوكس كر وجوت كورت دبكو اوانا ببن ديناموي جوهرتني دروجلاتا نافيندا جبركو بروجيا كردي جبويفا ايديولوجيا توتاليتار ايديولوجيا اما بيجن السر رجلاتا نافين هاني تخازي حكم بك وك ايديولوجيا عثمانلي فكرة بروجيا كردي وبطيبتي بروجيا باكاكي استكارم ببيجم بطيبتي بروجيا نائي كردان تفضل باكاكي سركيشيا في بروجيا ديكي براستي مرف دوی واتشتانا و نشیره لومانی ترکی گلکی بترسج في بروجه اجبرکو و بروجه دکاره روح رجلاتا نافین تفدا بگهره اف یکش خالین کو بالا من گلکی کشاند هەڤەڵێ جان چاوەکو جەمیل بایق دەبێژێت تایب ئەردوغان ناڕازیە ji pêvajoyê ev xuya proje nea Tirkiyeyê ne wisa بروجه ترکی تخواستن
اشتركي تي خواستن كو لدرفوي تركي كل درفوي سينوري تركي كردان تهديد نكه واردوغان جي زانه تهديد كوش درفا داته اردوغان زانه وی روجاك ولا هگر تركي لسر وی سر هشكيا خوا بردوام بكي وی روجاك ولا وی تركي بپکه وری دور پیچ کرن جهمو آلیان لا از کارم ببیشم دبکو صبح هیزه که سیاسی لیونانستان درکوه نتانه روجاوای کردستانه نتانه باشوری کردستانه نتانه روجهلاتی کردستانه لی همانی ترکی هم یونانستان جیده ترسه و یونانستان بخواه خال وی پروژه پاکه که بکه خودی ترکی جویده ترسه ترکی ایرو پاکه که ناترسه اش پاکه که ناترسه وک ام ببیجن وک شرکی نافخایی ناف ترکی داید که او پرسکریکه که ام دخوازن چاره سر بکن ترسا ترکی آمازن لگور که دکتور سربست نبیجید بیجا ماموسته فلسفه سیاسی دبیجا پرسکریک لبا ترکی نوک پرسکریک لبا عربانه لبا عربان پرسکریک کردی پرسکریک که سیاسیه تتکانی بون رفسر ماسه رونی چاره سر بکی پرسکریک به ترکی را نه پرسکریک که سیاسیه پرسکریک که هبونه ترکیش هبونه خود ترسه ترکی دترسه که مهف ببه ترکی دترسه که کرد تبا روژه رجلات ناوین کنترول بکن تفضا کنترول بکن ترکی جوی خواله دترسه يعني بيهتر جوي خواله دترسه تركي دترسه وكرد قاربا باكوري كردستاني ما في خبدس بخن او يال دياربكر ناترسه او ياج آمد ناترسه او ياج انكره دترسه اسطنبول دترسه باندورا كردان ناني وك مينا كشتر ببيجن باجارة كي ناوي خا سوري فيرات بيجن اسكندرون هاتاي يعني اسكندرون هيجي تكاري بيجي اسكندرون اسكندرون اولا عربي الاوينا لعربن اولا هتاني بري 20 سال بره برفي بروجه كردي ندهاتن ندويربون بهاتانا نهاني اولا تفلي بروجه تبون لسوري اسكانم اشترى ببيجم مش عربان سدي عربي سوري بتواهي سدي سه ايكون نب بروجه اسلامي رانا او ناد بيجن مادامي كو ام نب بروجه اسلامي رانا لبيش ما جبيفي بروجه هاسا يعني ام بيجن هيزن سوريا ديمقراطيك نينا ام تفلي بروجه كردينا نهاني قال لك دنك جكندافي درت كذا ام بيجن جكندافا سوري باشوری سوری باکوری سوری درد کهوه ایکون نه اسلامیسته دبیجه ام لطفی پروژه کردینه لوما اردوغان دزانه نهانی شر دنافبری اردوغان نافبری رژیم اردوغان و نافبری پککه شر وان لسر سوری اردوغان هین سوری دانه قرطاندیه هین سوری نخستیه دستخوا هین سوری سدیست کنترل نکری نه شامجی تدی که ام ببیجن بیرویا یان مکتبه کی میت ترکی الاوی لشامه ذکری و نظام هنک لشکری خواه در باسی هرم سوری کری هرم نزک همس و حما کریه لترکی زانه وانا سدیست سوری کنترل نکرنه نهانی آخا چالاکی مسدجی گلکی چالاکی نه مزنن دناف سوری دا ایرو اره جوینک لفرانسا چه بو هین حتی نها ام بیجن داخیانی جوینه در نکتی لی ام بزانن گورکم نهانی تاماشا دکر نونر جولانیش فرانسی را دبیجه بنر ایما ام دجبریا اوی ناکن ایرو بخواد نویسی و درخواست کنفرانس کی دا گو ام دجبریا قصد ناکن ام دجبریا هیزن سوریا ديمقراطيك ناکن و التلفزيون ماجي تنكو ام بروباغندا ام ببجن راجهين مدياي دجي وان شبكن او تلفزيون ازمي بشاره تلفزيون قطري نافخه تلفزيون سوريا يعني تلفزيون سوريا دبا او تلفزيون نقامه تلفزيون فرمي دولتها سوري ها تقرتن او دبجن هاني اري نا شركي راجي يعني هاندي شارع شو تركي هات طيب اردوغان تسير لينكر باندور لينكر تابي كله بكي
شرق بهزه شرق زانه نهانی هزا یکم دسوری دا قصده جنرال مظلوم عبدی نه هزا یکم دسوری دا وقتی که ماکرون دبیجه بلا قصده تبلی ارتشا سوریه ببه تو چیجا معنی جه دردخی یعنی او دبیجه بلا قصده وکی قصده تبلی به یان بلا شروانی وی تبلی بن از باور دکن دپ پیکانی هنه پیکانی ها یکی احتمال یکی که لگور نهرتنا فرانسا که قصد خودی ارتشا سوری به جبر که باوریان به اسلامیان تنه باوریان به جولانی و نظام القاعده و داعش تنه وانا قال ارتشا كسوري دكان از باور دكان نهرتنا ويا نهرتنا ويدا كو او ارتشا قصدري نهرتنا كدديان هيا كو سوري وكخوا بمينه وكخوا ايرو بمينه و ارتشا فرمي د سوري دا قصد بخابه بيجو هارتن جبركو بري هفتاكي يعني نهاني جولاني تسلح الباويجي تنا يعني هناك زاني هناك سلاح حكوم كربون دهمات خانيا كذا اسرائيل بري هفتاكي دي سالي خست يعني سلاح جي كلاشونكوف زيدا الباوان تنا اما هزی ناونتوی بخوازن دمه کی دا تونکی سلاح تکارن بشینن سلاح اسلامي رانا يشاندر الله اسلامي نهاني اري ام المديا تماشات كنا ام دنيرن اونا البر دافي وان دكاننا وداف نافيج نوان لإسلامي كس باوري بإسلاميان ماكي إسلامي خطر إيرو الجدة تقينيك تشي وام هين نزانن باشلا خواتشية بنجها خواتشية كيل باشوية نتاني إسرائيل قالك دولة عربي إيه بباندور دولتنا جورة وك سعودي عربية نوري ولاتكي وك سوري بهيلة تكلا دس جروبنا إسلاميان أم بفيجن سازينا إسلامي لوما قال لك اف يعني جروبين إسلامي قال لك خطر لو ماني باوري كسي بوانتنا دباكو افانا باوكي دمكي للسوري بمينن هين حتى هاني فانا بردواميا مسوجر نكري لسر ام بفيجن لسر دسلاتيا سوري لو ما دباكو بس افابي وقت دماشيننا دباكو اي كوج ما فاد خونه دابشكرنا سوري افاز قال لك ينزكه لبيش جوال يعني سوري وك ولات از باور ناكم اي بردوام بك سوري وك ولات وك ولاتك هفجرتي از دبيجم از باور ناكم بردوام بك نهاني خالد ديان از باشي ميفانه كي تهات از باشي لسر باخيغن سنوب دوغ مامست مرحبا بخيراتي دنجته ذكريه تمام كرم كده جلكي سپاس سلامو رس سلامو هسكرن از جلكي خوشحال بوم از ایرو وشانكي زنديل جهلوا تايبت ما مستبدران مالته هذا ليجن استاد شوبين بالكو 20 سال 25 سال است دنگ هاتا برینج نه دنگ باشه کامera چو اوی ورد شنابه کامera چو ایجا حوالی دن ایک گود خوازن تبلی بن از بارد کم هن حوال دپرسن مرو چوا تبلی به کات جوارا ایزاح بکی مرو چوا تبلی به نهانی او چوا کارم پیلی بکن نهانی کو از حوالی خواه هجار رابری وان بکن نهانی نهانی هاتنا وشانه دوشانه دا لوی داره لینکک هیا اللینکه داگری توی بچی روپلا ستریم یارد die continue پیدی یعنی بردوامی و در باسی دی yani tu pelve linket ki derbasi StreamYard dedi bir StreamYard rupelekiye nav yani nav benkarej bu tuvari bir keve YouTube'e lui deri da iştirak bir continue yani devam ke tu te tevlid bir بله درسته mamuste Snoop Dogg kerem ke
ببورينا او ايميلك من نافي من اوصا يعني هم نافي من سامي از باشوري كردستاني ما جدو هوكين هرچاوان سامي مامۆستا سامی کەرم کە سەرچاوێ گەلێکی ئیجە سپاس باس کرد بە ببورينا مەرەخ تو کرد تيجي مامۆستا هەرتو هین مامۆستای منە مەشوە گەلێکی ئەم هین بۆمە زانینگە تایبەت مامۆستا بەدران بڕاستی جدە مثالێ درێژە ئێستا دشۆپینم ez gelekî wisa keyfxuşim ji îrosa zindî tera xeber dirim. Bi rastî jî naxwazim wisa dirêj bikim xwazim kevîne ser mijarî wisa hinek roja ev te behsa wisa ev lêdwanê Cemîl Bayaq wisa behskî berêz Cemîl Bayaq kirin. Bi rastî jî ez gelekî çawa bêjî hêzekî mezintir da min berê te dît wisa ev şerê taybet sal bin bandora Türka behsê çek danînê nuza tiştê wisa dikirin didît gelê me ji wisa bin wê bandorê da dimînit kêm zêde wisa dimînit lê îro eger te mesa gotariya evvelê Cemîl Bayaq kir bê bi rastî jî murehlekî pir zêde bêrane yani hevokî wî qûwet da te ew gotinê wan e wisa eva min wisa wadî kir eva dumahî şansa ji bo Tirka eger vê evê rêber apo vê nexşerê vê qebûl nekin ew ê biçinin cehennemê da راستا ez wisa dibînin gelek yani ez vê pêvajoyê vê meselê ez rojane ji dişopînim ez geştime wê bawerê gotinê Cemîl Bayaq ji da wesa diyar bû Tirkiye mecbur mayne gerek qebûl bikin eger ne wê Tirkiya halê wê Sûriya dehqat xerabtir bibit û ne dûr nêzî ez wisa dibînim çûyîna heyeta İmraliyê ya Başûrê Kurdistanê tu çawa dibînî hevalê Samî tabii ew tiştekî gelekî baş e meselê te dît hevalê Cemîl Bayaq jî wisa ew îşaret bikire vê meselê da ev dîsa jî şensek mezin e eger wisa divê salê da kongran netewî pêk bê rastî jî hinekî hîviyê me kêm ji alî hinek alî wisa zehmetin bejdar bibin نهاني كلام Jan Roj ببورة kerem ke nana bikeve naberê tişna be nixaş نهاني وك جمفا خويا دكا از باور دكم نهاني ليسكا كابتشوك تركي خوازي الفرد بليزه وكردان جي تقدر خستيه احتمالك هي تركي دخوازه دستلات داريا روجافا هندكي جي يان بتواهي تخي دس باكوري كردستان يان تخي دس بادكي و شانسا هيا تركي دخوازي في شانسيبيليزي تركي دخوازي في محاولة بك كو روجافا دبن كنترولا بادكي دابي يان بارتيا ديمقراطي كردستاني تركي دخوازي روجافا تسليمه بادكي بكي هكا بادكي يعني ام ببيجن بكاربه روجافا يعني تسليم ببه تركي وي قال لك ممنون به لهماني اواجي نتشتكي هندك يعني نتشتكي هسانه تركي ذي محاوله يعني في ام ببيجن في ليسكي دخوازي بك Jan Roj yan ji hevalê Samî hevalê Salih Filiz tu bixêratî سرسرم سرچاوم بسکرم tişta ku bi Cemîl Bayîk dide gotin ku hemî faydên xwe berjewendiyên xwe yê rêxistinî ê navxweyî problemê xwe yê navxweyî danin aliyekî dosyeyekî xwe yê netewî ava bikin dosyeyekî netewî çê bikin daxwazê xwe yê netewî bînin ziman bi wî biçin pêşberî hêzên navnetewî dewletên mezin ên cîhanê dixwaze çi bibêje di vê derê de dibe hem jî acîlen vê yekê bikin sala 2025 kongreya netewî divê pêk were û tu rêxistin dibe berjewendiyê xwe dernexe pêş çûnkî niha em pêvajoyekê dîrokî a 100 salî de nedibe yani tu carî firsendekî ew qas mezin nehatiye pêşiya me behsa çi dike çi ye mesele ez ji we hemiyet pirsim از باور دكم او يا بحث دكي ايرو كرد نتاني خباطا وان نتاني سر استا لشكريه نتاني سر استا سربازي كرد خباطي دكنا ايرو درفتنا دنفا بونا
خباتك الدبلوماسي قال لك جورة هيا قال لك مزن هيا خباتك ام بيجن سياسي دناف بري فا هر چار ولاتان دا خباتك سياسية كردي هيا او يا بالدكشين سرفي خاله بالدكشين كو كرد ايرو نتاني تكوشينا اسكري دكنا وكي دنجي هنا تكوشينا دبجي تكوشينا ما يتنها نتاني اسكريه دبجي تكوشينا دبلوماسي جي هيا تكوشينا سياسي جي هيا كرد كارن ايرو قال لك تشطم داس بخينا وصل من استيج هاشتن حوالي سامي رون كرنا كي بتشوكي سرتا فرمو كرم مسئله او نامه از باور دکم اف مسئله چونا او شانده امرالی جبو باشوری کردستان yani es وسا دبینم اگر وسا باشوری کردستان ve van ev planet roşhalata navin da planê mezin dîzaynê nû da başûrê Kurdistanê bi taybetî ji pedeke ji rolê kart ne karteke destê Tirka da şwî rolî derbikevit bite ektur gel tevgera azadî wê baş bit ez bawer dikim hani belkî tiştek wisa bit hema wisa namê wisa hebit bê wisa bit bêjin wisa derkeve kart destê Tirka da hemû başûrê Kurdistanê bi rastî kartin destê baş hin destê Îranê da hin destê Tirka da tinê tevgera azadî wek ektorek wisa karekî dikit me ektor e hêzên navdewletî ji wek ektor qebûl dikin lê cihê daxî evên din başûrê Kurdistanê wek kartin destê dijmina da bikar dînin hemberî tevgera azadiyê hemberî her tişta bikar dînin eger başûrê Kurdistan van vê salê da hinekî xweşwî merhelê derbas bikit tevlî vê bibit wê baş bibit wê kongre netewî jî pêk bit wek hevalê Cemîl Bayek jî gotî em ê destkeftiyê mezin dest verin. gelek spas. Hevalê Salih Filîzcan. Mamosta eslav rêz birasî min nexwest beşdar bim got birahinkî heval mizekir tirsin erhata heyecan digirin kî hevalê me dixwazin baxulê ez gelek hevala razîçeyînim ser WhatsAppî însanê zanine mesela Rûsî şopînin lê hinkî yana hevalê me nizanim çawan bi kartê YouTube ji ber vî hêvî dikim her hevalê ge bixwazin li wê derê lînka Mamoste Bedran heye destê xwe lê bixîne ji xwe teskevî kê piştî wî dibêje beşdar be di dawî de dibêje beşdar bibe bi rastî me hinkî hevala rast gelek caran zê aqifî me dixwazin beşdar bi gelek caran dibêjim roja pêşin Mamosta me bêne ser mijarê bi rastî evê pêvajoya gel dibêjin li goranê nêrîna min pêvajoya ne aşîtiye pêvajoya daha şerê giranê çêbin ez goranê min wisa ji berkî ne civaka Türk ne dewleta Türk ji aşîtî re amade ninin yani daha hêna tu mezeskî di wer wek televizyonê wan siyasetmedarê wan bigire heta nivîskarê wan bigire heta civaka wan bigire yani exlaqê zimanê wan hêna zimanê xwe çê nekin heta vî zimanê xwe bi exlaqê xwe çê nekin mimkûn nin armanca dewleta Türk jî ji xwe dibêje yani tişkî aşîtîtirin bire bêne teslîm bibin eger tişkî bi dizîzî hebe bibêje wala çekandanê ka armanca dewleta Türk ez vêya difikirim di her pêvacokî da mesela serê gelê miletê Kurd tevlî hev dikin gelek caran dibînim mesela civaka Kurd gelek caran hinkî hene bûn muxalifê tevgera azadî ji ber digotinan mesela destpêka notûneyan da se em di wê çaxê HDP dabûn bank ya tekirinê got gerîla xwe bikişînin halê Emîn hebûn heftê û pênc sal heştê sal emrê wî bûn got apo bêje çekan got bi çekan danî got welek ez ê rabim got ez ê çekê keça xwe bigirim got ez ê derkevim Çiyayê Kurdistanê şer bikim yani mümkün gelek Kurd çekê danîka û bawerkî mamoste ana mesela bu çendekî behsa vê pêvajot ke şik û şiban ji serokapora tinin ji gerîla serê çiyara tinin ez dibêjim ew damara xûna canê min
یعنی اوی هم سون خواره اگر وی گریله تنبوم یا اگر به خون جان خود دگشکم یا از خواه انتحار بکم چونکی تنبونی هم نگریله ایجا دولت ترک هو اینکی پرد لیزه یعنی ام بیجن وصل سرگلی کز به شر چکداری نکاره بکا ده آجانی میتیتی هر جوره نکاره بکا لی چه بکا شر پسیکولوژیک دمشینه دوی پیواجو ده هیوید کم ملت کرد پر حساس بن و سروکا پوزی آخافتنه بکا ده آخافتنه وی هم آوا دگوران دلی خشی رو نکن هارب بنگه هاوی چد بیجه سروکا پو آخافتنه وی ده دم نوتو سیان در چی بیه از آن ازی تشتی تی پاسنه عینی مجاره از مصاد بینم مامسته کرافت ما في آخافتني بزاف ولا مرو يعني مجور نزبط ده مرو كاريخ باخ بدي يعني رمدرس هوا جان روش كريم كي نقطاك هي نهاني هالوسطى دولات التركي هالوسطى دولات التركي جالي دبلوماسي وجالي مديافي جالي راجيهاندي تشبيه الوسطى داعش دبي توا داعش دما دشكاست دقوت ام دي اسلامي ببن حتى امريكا دما اف هيزن او ابيفيجن اف ايديولوجين راديكال اف ايديولوجين نجات فرست دما دشكن تدميري خطابي بلندكن هر بلندكن خطابه راجيهاندي دولات تركي جي وصاي دولات تركي دما دشكار دبيجي امي تركي امي بهر العثماني وغير حتى ليبيا حتى نظام يمني حتى نظام كدري دما تدشكي تدنجي بلندكي تركي هين وصاوك داعش هيك داعش دشكاست الباخوسه هزن قصدي او دشكاندن وجيش بيتشك دكرن تدنيري داعش دقوت امي اسلامي الاوي الاوروبا تفضل نشر بكن امي اسلامي الاوروبا تفضل نشر بكن لو ما نهاني دفي دميدا نقطة كجلك حساسة جراجة هر كردك لسر بساكنه مبخا كانالك مهبو كانالك يوتيوب من اف كانال تقدر يوتيوب بعربي هبو بانجليزي جارنا من تشنا يعني باش دار تقوم بكرديجي هبو من همو يوتيوب اخوا يكون نب كردي متجيش بشارتن وتاني يوتيوب اخوي كردي از چرا قلتني بجمع نهاني شركي راجي هاندنيا دويت نهاني البامن اف كانال بدران وكانال آمد چك كانالك بكردي با اول جمع نهاني استباريا كنتوية نهاني از خودبين موك لش گرم دوی شری داد شری راگی هاندنه دا جبوی چه ترکی نتانه ولاتی ما داگیر کریه ترکی آسیمانا ما داگیر کریه نهانی روژه به 1000 ساعت وشان چید بن لسر اینترنته دوان وشانان دا چند جاران پیوا روش باش بگوتن و چند جاران پیوا اکشاملر نظام تشتیوسا یعنی بترکی تگوتن چند جاران پیوا صباح الخير بعربی تگوتن دویت آسیمانا کردی وره رزگار کرن دویت مجی کردی وره رزگار کرن بری رزگار کرن اولیت دویت وعی کردی وره رزگار کرن دویت انسانی کرد سر بخوابه ام چما دبیجنه سروک آپو دویت وره آزاد کرن پاشه بلا با آخذه جبركو ام دزانن دمت بندست بي تنكاني اخفتنا خا درب بي لو ماني از دبيجم قال لي مي كرت هانا نهاني بندستن او بندستياك راجي هاندن سروان هيا بندستياك مديايل سروان هيا از دبيجم نهاني هر كردكي نهاتي خواستن بكي ماني 10-20 كنال كردي بشوبينه هذه كنت نابوان راي لدفيت أفواجبها تجهداري بكي كرت شد وجنا هوالی جان طبی هوالی سامیجی نه خیفاده بکه سر به مسئله
gelek heval bi hinceta ku pir însan ji kurmancî wan fehm nakin dest pê dikin bi Tirkî weşanê dikin bi Erebî weşanê dikin ew dixwazin xîtabê derdorekî berfirehtir bikin ama ême mesela bala welî be eger me weşana xwe bi Kurdî nekiriba îro hevalekî me ji Duhokê tevlî nedibû yek ji Rojava tevlî nedibû yek ji Bakur tevlî راست nedibû ev ruhekî netewî çê dike برافو ev baş e ji ber vê daxwazê me eger nebin yek em nikarin bi ser bikevin ez aniha bi Tirkî weşanê çê bikim ez ê xîtabê kî bikim eger weşana min Tirkî biya hezar sal bisekine jan roj nediha tevlî nedibû hevalê Samî tevlî nedibû yani ez minê ew nas nekir bana اشتكي ديني îja هي îja ji ber افراد vê ظهوره mamoste Saîd Keskin bi xêr hatî gelek spas serçava çawa سرچاوا ما مستا از بری جبیر بکم ای من جمرا نهانی نگرینگه کو از دنگ خو بگهینم او مروفی عرب لسوري ايكو بمرة دجي يان از بگهینم دنگ خو بگهینم مروفي ترك هيج من نابيسه جبركو او يان انها بماكينه راگی هاندنا تركي او يا هاتي ستاندنه او يا هاتي داگر کرنه مروفي ترك نهاني لمدياي تركي لمدياي رسمي اي فرمي گهداريد كي از نهاني دخوازم وات كرد دنگي خو بگي ما كردان tamam em بوي were ser تشتكي Malateya ve Jan Roj em were ser mijara me daxuyaniyên dawî hem gotinên Cemîl Bayik û hem jî daxuyaniya Doh ya Partiya Karkerên Kurdistanê hevalê Samî gotinê te hevin keremke wekî din em dixwazin mamoste Saîd Keskin jî bigafe gelekî spas mamosta Bedran te got bûje 2 deqe 3 deqe biborîne me hinekî zêde kir li ser weşanê bila heval werin lê ez xwazim hinek gotinekê rêbera po gotinê dixwam dawî bikim belkî 30 sal berê rêbera po dibêje dünya me şerrê me naz dikir şerrê me çend bilind bibit dünya zêdetir we me naz bikir û dijmin wê bitinê mînit dostê me wê zêde bibin dijmin wê bitinê mînit îro ew roj hatiye ez bawer dikim û ez pir bi bawerîm gelekî wisa meselê Kurd roj helata navîn da tîra ji kîvanê xwe derketiye yani hinekî wisa ew heta ji destê wan Osmaniya niza Tirka werit wê plana bikin lê hemû vale derdikevin vê fikrî vê felsefê em xwedî vê serokî vê fikrê derbikevin ez bawer dikim rojek beryadî her tişt wê gorey me çê bibit ji ber ku pêvaj Malateya ve ji ber ku pêvajoyekê dîrokî ye ji ber ku pêvajoyekê belkî ne cara yekê me em dikevin rewşekî bi vîya we nod û nihanda sala 2001 de jî rewşekî bi vîya we hebû pir xeter bû ama çawa ku Rêzdar Cemîl Bayik behs dike pêvajoyekê heqeten dîrokî ye em hatine berdevê du rêya yani eger em di rêyekê de biçin îtimala wandakirinê heye ama em rêya din de biçin îtimala serkeftinê heye hevkariya hêzên navnetewî heye projeyekî hinekî ecêb e balkêş ji bûyî hinek merû nikare wisa net zelal tiştekî bêje mamoste Saîd Keskin keremke belê ez xêratina we hemiyat Malateya ve tu سرچاوا wextê ما مستا gelek spas dikim û hêvîdarim tekuşîna gelê me lê pira qere qozaxê û li tişînê serketî be û her wiha pêvajoya ku navê wê nehatiye kirinê li Bakurê Kurdistanê û ber ve geşedanên mezin diçe hêvîdarin wê ber ve serkeftinê biçe wekî duhînê beyaniya ku Partiya Karkerên Kurdistan hate weşandin di vê beyanê da dîte diyarkirinê ku komploa navnetewî û çawa hate çêkirinê û di dîroka gelê Kurd da û di dîroka cîhanê da neheqiyeka mezin tevgera azadî û rizgariya gelê Kurdistan hate kirinê bi tebayetî ku 15 Sibatê ba yani rojekî reş û ew roja dibe bîte rojekî rûnahî lêbelê Partiya Karkerên Kurdistan daxwazekî dike beyaniyekî dike dibe bira dewleta Tirkan netirse
ام دولت ترکا پارچه ناکن ام دولت ترکا هل ناوشینن گلی کردستان جی ترکیه پارچه ناکه ام دخوازن ترکیه که دموکراتیک بهت درست کرنی و ترکیه ولا گهراندنی مافی گلی کرد بهت دابین کرنی مافی گلی کردن نتوی سیاسی چاندی بهنه آلیه یاسایی دا آلیه زاگوری دا بهنه پشتراست کرنی و مافی زمان مافی چاندنی مافی خواندنی مافی گلی کرد بهنه مسوگر کرن ده زاگونا بنگهین دا بهنه گارانتی کرن اول ها تشتکی گرنگه لیوکی که مروف که ایرو بریز جمیل بایک دا دیار کرنی که نوا دولت ترکیه دا دیاره یعنی دیرو که درست کرنا کمارا ترکیه دا و حتی سال 1806 سرهلدانا عبدالرحمن پاشای بابان بگره حتی روژا ایرانی دولت ترکیه ذهنیت ترکیه ذهنیت اتحاد و تراقی ذهنیت کمالیزمی ذهنیت AKP'ya ذهنیت اسلامیسم ترک یعنی پان ترکیزم ترک پان osmanizma ترک و پان ترکیزم ترک یعنی ویا رین ناده خطر یکی دبینه پرسگریکا یعنی هبونا نتوا کرد و کردستان جبو خو خطر یکی دبینه جبر خاطر هنده اف رگز پرستی یعنی نجات پرستی یعنی نجات پرستی تنده که ترکیه دا سر حکمیه و یاسایا ترکبونی و ترکیه لسر ویا دا چیکرنی مجال ناده بریز او جلان ریبری پگه که دخوازه و بونه کی بکه و کرنه کی بکه وکی بریز بایخ گوت یعنی سال 1988 دا وقتی خودی لی خوش بو محمد علی بیران دچیته بقای لگل بریز او جلان رودنه دا آخوه دوی دمی دا دبیجه یعنی دبیجه بریز او جلان دبیجه ام ناخازن خون لترکیه برجه ام نخوازن کشتن ویرانی چه ببه ام وی گاویدان نخوازن که زوزو جه ترکیه جدا ببن ام دخوازن اف گلانا ترک و کرد به درجه دیرو که دا اگر هف رهاتنا ام دخوازن وان پیوندی وانا سر راست بکن آنگو بواتیا ام دو گلن که وی داری دا که کارینه ده دیرو که دا هف را بمشن لی نهقیه کاتیه کرنی هم وی نهقیه سر راست بکن برا اف دو گلانا وکی هف سنگ بن و یک هف بن دادمندانه که ما فی ترکا هیا یک کردازی وسا ترک اگر مثلا بریتانیا دادشین لبریتانیا 4 ولات هم پیک هاتیه لهر ولاتا که خدا پارلمنت و خو هیا نونری خو هنن ریوبرنا خو هیا پروردهی خودی که ایما ترکیه پارچه نابه اگر ترکیه دا لآمدی دا مثلا پارلمنت و لآمدی هبه پارلمنت و لدیسمی هبه پارلمنت و لعنتابی هبه ترکیه پارچه نابه ای وقتی که ویا بکه وکی ولاتی که هونتی دا دشین وکی سویسری به کانتونانه 26 کانتونا بریوه چه اگر ترکیه دا تشتکی وسا چه ببن یعنی دی گشتن اکامازون چه برده ترکیه دا ترکیه به آلیه آبوری دا پیشتا بچه آلیه سیاسی دا پیشتا بچه آلیه چاندی دا پیشتا بچه یعنی وی گشتن وقتی که اول نبه ترکیه ویا قبول نکه ترکیه ویا قبول نکه دی چه بر دی مجبور بر دی یعنی و جهنم هک چه ببه و ترکیه سوریه خرابتر ببه یعنی و روشا ترکیه خراب ببه لبر خاطر ویا بریز بایی یعنی هشیاریه داده بریز قره ایلان و روژه هشیاری دا بریز اوجالان دبیجه دبیه اف پرسگریک وره چاره سر کرنه وره چاره سر نبه دی وکی غزه لی بهتن یعنی ترکیه جی دیوالی بید کردستان جی دیوالی بید جان روشتی مالت اوا ممت سعید ما مستا استخدم وك تبينيا كيف بيجم نهاني تركي هجر بزانه دباوريا مدا هجر تركي بزانه كرد ما في خبستينن و د منتاليتيات تركي دا وك تركي دبينا كرد ما في خبستينن
وباقل رونن دنظر تركي دا وتركي بدا از باور دكم تركي نويري مافان بداش بركو او يا زانه او يا دهني درباسا مالا مبويا وهمو تشت ويران كريه مالا من خراب كريه او يا دزانه چخاص جمد دزي كريه چخاص خونا مر جانديه او يا دزانه تركي لوما نويره تركي زانه اگر هندك ماف بكردان ده ها كرد ناسا كنن دزانه كرد جي دلتنگ بونه جي ايشيانه تركي بخب باش في نقطة زانه افياك عاد ديانجي تركي بكردان رنادي ناسي وك ولاتين خوا تركي دزانه لوكي تركي باكوري كردستانه لوكي دولتك داگركره تركي بخازانه او يا داگركره جان روج از پرسك پروفاکاتیو جده بکم فرما اگر ترکیه سوز بده که دموکراتیک ببه یعنی شکل جمهوریت آخوا بگوهرینه و ببیجه بلا کرد سینورین نابر خود راکن سینورین نابر خود و مدجی راکن مثلا روژاوای کردستان باشور کردستان حتی روژاوای کردستان بلا همی تولید ترکیه نو ببن و همیش ببن همولاتین ترکیه نو تو چی بیجی؟ یعنی تو بی تو قبول کیه؟ یکتی اروپایی لپیشیت دو نقطة هنا أوروبا وأمريكا ولاتين روجافا اتحادك السوفيتي يكتيك السوفيتي دن لرجلات نافين ناخازه أفيك هذا ديان تركي دزانه أو ياش كردان قلستره تركي دزانه أو ياش كردان قلستره دزانه كرد وك ام ببیجن اتلتیکی ام ببیجن یکی ورزش وانکی جوانا تركي ورزشوانكي اختياره مزنه نكاري وري برانبري كردان كرد كونك نه د تماري واندا نهاني دچه كرد قال لك نهاني جاوي خذبونا لرجلات نافين دخازن رجلات نافين لغور خا بينا اند زيار كرن كرد دخوازه رجلات نافين لغور خا چه بكه من بري دمك دغوت ازو هفان كات نواني نقاشة كي مجوانة دغوت دور مبينه صبات الرجلات نافين لكيجان بالا فرقه بيابي تي بنري بكردين نفيسيات بخير هاتي لكيجان باجاري به بغداد اسطنبول ونخمه مجبورة تشك بيجم بنيرن فيدري بالسيدان بيام هنج مرهاتية ويك بيام اكيدا نابيجه يا باوري بدولة تركيا بينن سوزه وان سوزه اگر باسا ديمقراطي بوني كريبن ام دكارن چكا داينن و بيشتا خوابوان و گريدن يك بيام اكي بسيتونه حميد بيجن باوري خواب تركيا نينن حمي بيام موسانه و ویا ماموستاس سعید ویا چی ifade etti ki çima Kurdan o kadar baveri bir devlete Türkiye tüne baveri yavan şikestiye acaba devlete Türkiye pır soz daya ku xudil soz ya dernek etti çiye mesele بله تی پیرامن پیرکامنا رحمتی رحمت بریه و با دگوت روما رش هات دگو روما رش اینا نکن یعنی باور نکن جبر خاطر که او جیک آناتولیا که ترک ایرو تیدانن رومی تیدابون هر یعنی روما امپراتوریا روما یونانی تیدابون و ترک جی کوگوی داره دا داگیر کرد ناوی وانا دانین روما رش کردا بو وانا دگوت روما رش نهم یعنی دیروک بخوش شاهده که و دیروک بخواه دادیاره که پیوستی ناکه که تو بلگه بنهیری یعنی دیروک ده هاتیه دیار کرنه که مثلا ده 1071 ده دما یعنی تما سلچوقی تنه لملاز گریده کرد آلی کاریا وان دیکن شر چالدرانه ده سال 1514 آنده کرد آلی کاریا وان دیکن ماموستا وی روژی جامیرک دیروکناس دگوت او تئوری شاشه کردان به دلی خواه آلیکاری نده ترکان جبو بکه و آنادولی دبی شروان کردان هیزا وانتیر نکر مجادله بکن شر بکن همبری ترکان جبر کو تک چون ضعیف کتن مجبور مان تولی ترکا ببن
ما دبه جبر کو دیروک به چندین آوایا ته واتهدار کرن ته تفسیر کرن ته شیروه کرن یعنی همی دیروک ناس هم رنگ یعنی هم دنگ نینن لسر هلسنگاندن یعنی وکی آنالیز کرن دا راسته ده بله وکی کو ام دبینن وکی که ما لنهر یک گوره کو لکولینن کو زانینگه ها دا هاتنه پرانیا پریوانا دبیجن 1071 دا دولت مروانی هبو وقت عثمانی هاتن وقت کو الپ اصلان ونا سلجوقی هاتن ملاز گره یا آلیکاریش کرده خواستن کرده آلیکاریه که زیده دانه وانا دما شر چالدران دا 1514 دا دیسا کرده آلیکاریه که مزن داوانا شر مرجیده بکه دا دما چون لسوریه و بچن مصر بگرن دیسا کرده آلیکاریه وان کرن دما آتاتürk لسامسونه هات که این پاشر جهانی ایکی خلاص ببو عثمانیا شکست خاره بو پیمان سفر قبول کرده بون مصطفی کمال لسامسونه هات پیشی هات کی داره هات ارزرمه هات سیوازه ارزرمه پنجی حب گره کرده و مزن کرده گازی دیگه دستوان ماچی دیگه حتی دستوان ماچی دیگه داخواز اتفاق دیگه دوی اگر هین ام آلیکاری هف نکن کردستان دبه ارمنستان کردستان دبه ارمنستان جبر خاطره کو سال 1879 دانه پیمان برلینی هیا لوی پیمانه دا قاشو که دخوازن ترک دخوازن ارمنیا دخاپینن دخوازن ارمنستان اللي نیو باکوری کردستان دا نچکنی لبالی او تشتا ترک عثمانی تینن ارمنیا دخاپین نوان تشکی دیروکی هم ناکم ناویا از دخوازن ویا بدم نشاندن کو چما کو پرساوه کرد چما باور ناکن کو د ترک براستی دخوازن آشتیه بکن ترک آشتیه نخوازن ترک دبیجن به قید و شرط چکی خداینن تسلیم ببن çok daire beten. Türk ved xazın, devlet Türk'a ved xaze. Mamut jbo gotina te a diroki tamam be. İro da daxyaniya Rezdar Cemil Bayık da jiheye de sevre de vakti ku soz dedin jbo otonomiya Kurdistan'ı, jbo xaseriya Kurdistan'ı eğer yeketiya tehdita yeketiya Sovyeta ne biya belki ev peymana sevre devam dikir. İja jiber ku tehdita yeketiya Sovyetê heye welatên Ewropayê xwestin Tirkiye weke qerequlekî li hember tehdita yeketiya Sovyetan bikar bînin. Ji ber wê yekê çi tavîz îcab kir danê. Dewleta Tirkî jî wê demê got baş e dibe hûn Kurda ji min ve neqetînin. Dibe di derheqê Kurda da ez çi dixwazim bila wisa be. Di vê çarçovê de Fransîyan İngîlîzan anî ser xeta xwe peymana sevrê betal kir 1921 Başı peymana bis bu ne? Peymana sevri bis bu. Bis tu sisiya da jî peymana Lozanê imzekir û Kurd bi vî awayê cardim bi xıyanetê re rûbirûman xıyaneta dewleta Tirkiye. Ew îroj roje evî baweriya xwe bi Tirkiye nayînin Kurd. Ji xwe min nivîsî bû jî Cemîl Bayık dibêje komploya li hemberî Kurdan bi darvekirina Şeyh Saîd û hevalê wî dest pê kir. Komploya yekem wê demê dest pê kiriye. Çünkü serhildan tune bû di dema Şeyh Saîd da raperîn tune bû dawekî pir ciddî wisa tune bû tenê hinek nava xwe de xwestin bi rêxistin bibin. Daw dikirin tiştekî ji dewleta Tirkiye wê demê ama komployekî çêkirin anîn avêtin serê welhasıl em nekevin nava mijarên dîrokî yani îro tişta ku em dikarin jê ders derbixin ji dîrokî û îro rewşa pêşiya me wê çawa be ya mühim tişta bala kişan Cemîl Bayık pir cara basa mafên netewî Kurdan kir. Yani heta mafê heqê netewî Kurdan neyê nas kirin çekdanîn pir hêsane. Daha dibe em îro dikarin çek dayînin ama mesele ne ye we? Dibe zaten pir kes dibêjin ya
چکین د دست پککی ده دبه سبب کو دولت ترکیه ایرش بکه سر دورین کردستان ایرش تروریزم پک بینه yani دبه سبب کو ترکیه تروریزم پک بینه دبه هم چکاداینه و چه آبه ناینه اولی جی بدران از و پشتراست بکم تفگیرا رزگاریا کردستانه اف تفگیرا وقتی که هاتا چیکرنی دگوت کردستانه که سربخوا و یکگرتی و دموکراتیک همو تفگیرین کردستانه دگوتن مافه فرهنگی و چاندی و زمانی وقتی اف تفگیرا هاتا چیکنی گو کردستان سربخوا و درش ماویا یعنی لوگو ویا یعنی شعاری ویا hiç bir şey hiç şey özgürlükten ve bağımsızlıktan değerli değildir. Eva او şiara hoşimi bu digo çetişt azadi u serxobuni rumettir nine. Mhm. U nave manifestoa ve tevgere serxobun bu. Nave manifestoa ve yeki digotin Kürdistan devriminin yolu. Rea şoreşa Kürdistan'ı لبله ناوی ویا او سه چهار مجاری وی درکتن پیشیا داربه لشکری 12 ایلون 1908 وی دمه برز مظلوم دوغان جانگوری مازن کردستانی کاوای همدم ناوی دانی او یا جماره سرخبونی درد خستن دزانی جبر خاطره برپرس چاپمنی وکی دگوتن برز مظلوم دوغان بو جانها دخوازم من از بیا بیجم برز بایخ دبیجیدن مافی نتهوی اف تفگیره لسر مافی نتهوی هات دامزاندنی یعنی مافی چاره نویسا نتهوی مافی چاره خو نویسینه یعنی حق تقریر مصیر یعنی مافی اولوسلارن kendi قادرنی تاین etme hakkı لسر ویا self determinasyon self determination بله self determination یعنی ام خو دبیا پیش روزا خو به دست خو بنویسن نه کسک نه ترکک نه کسک بوم بنویسه از خو نتواکم دیروکک هیا مآخک هیا مچاندک هیا مزمانک هیا من هفگرتنک سایکولوژی هیا و مهفگرتنک آبوری هیا لسر آخا خود مدیرونک گفنار هیا از جبر خاطری هنده خودان مافم که از مافی چاره خو نویسینا خو به دست خو بکم اوه مافی نتوی لبر خاطری و اف تفگیره وقتی هاتت دامزراندنی جبر خاطری ویا جچپ ترکا جدا بون چپ ترکا دگوتن نه جدا تفگیر نبن ور نوا مدابن لیوانا گوتن نه ام لکردستان دا ولاتک حتی کردستان آزاد نبه ترکیه آزاد نابه اما مجاری گرنگن اما مجاری گلک تف هفن لبلاد خوازم سروی گوتنا ودا برز بایک دبیجیتن دبیا ام ایرو درفت مازن درکتنا روجلات ناوین دا هر کسک دخوازه دست خوب بده کردان دبی کرد پیشیا هر تشتی دست خوب بدن هف جبر خاطر کنگره و کنفرانس که نتوی دبیا زو دم لدست بهتا چیکرنی اوک چیکرنا و کنفرانس کنگره هر چی دبه چه نوک دبه کرد که نزدیکی هف دبن دنیا ایرو آماده یه راسته 100 سال پیش کردستان هات دابشکرنی انگلستان و فرانسه دوی دمه دا کرده هف ده نگرتن کرد هاتن مافی وانا هات پیمال کرنی و کرد هاتن پارچه کرنی بوچار پارچه لی ایرو او دیروک پاشتا زفریه سروبن بیه ایرو کرد خودان هیزن از باور همه باور بکن ایرو چک لکردستان دا نه دانینه چما کرد خودان مافکی نتوینن جبو مافی اگر خو نپاریزن ما کرد عاشق چکی نینن دی برا مافی وانه همی خوریبه برنی و همی اگ بکن برز بایق تشتا گیده جی گو وقتی دولت ترکیه چو قبریز گرتن آلا ترکیه دانه سر وقتی تینه قیوم داتین سر شارداری کردستان آلا ترکیه داتین سر افته چه وات هیه اره ما مستجی تشتكي دن قال لك مهمة بنهاني تدبيني تركي يعني performance تركي بترسى تركي نظاني
نزانه حتی دیپلماسی بلیزه نزانه حتی دخوازه کردان بکنه نزانه خو اشکره دکیه افرین سلاح الافرین تنه سلاح کردی ایرو چک کردی الافرین تنه افرین ایرو باجاره کی بچکه و بپکه و بقصده تركي تشتكي تركي الافريقيا دكا كرد جيش دبيننا لو ما كسب تركي نباوره تشتكي تركي الافريقيا دكا حاجات ما كان ببيجن حطاني نها داران بار دكن ودد الزن دبن ناف تركيا حطاني ايرو وناب الناف كردستان ناب الناف باكوري كردستان دبن ناف تركيا دبن بري انقره ونظام او دري تركيا لو ماني كرد بالبيش تاوي خد حاجات ناكي از الديروكي بنيرن كرد البيش تاوي خد دنيرنا تشاوا تركي ايرو بالنظاني سياسات دمشقية او يا تركي وقت دبجن زمان خوي ناف خوي زمان خوي هندر ميجيوي دبجي از نكارم بورا رونم مجارة بكردارة نمجارة كآشيتي تشتكتنا نافي خو آشيتي دناف كردان وتركان تجبركو تا ولاتكي من داگر كريه تشتكتنا نافي خو آشيتي كنت لشكري خو فاكشيني وجولاتي من الدركبي هاشي ام دكارن وك جيران وك دقل بهفرا رونن بلكي ام كارمن بهفرا صيغتك ببينن يان سيستمكي ام بيجن فيدرالاسيون سيستمكي فيدرال يان شي سيستمكي كونفدرالي ام شبكن لتركي زاني باشي لداوي كرد بتركان را نامينن وزاني راست از ویاجی بیشم برز جانگوری مازن دوزا کردستان آپ موسا عنتر دانی تدگوت دنویسی در روزنامه آزادیا ولاتا دنویسی دگوت دولتا ترکا چما دترسه لبر خاطره هند خانیه خود لسر عردمه چکریه خانیه خود لسر عردمه تاپو چکریه تاپیا وی عردی تاپیا منه ته هاتیم داگیر کریه ته لسر آخا من خانی خود چی کریه اجبر خاطر ویا دترسه راسته لیبلی گلی ما باور ناکه ترگوت ازال دولت ترکا ترگوت ازال کشتن دولت ترکی اشرف بتلیسی فرماندار جندرمری هینان کشتن جبر خاطر چی کشتن؟ جبر خاطر که دخواستن دوزا کردستانی چاره سر بکن دوی دمه دا یعنی چند برز احمد ترک برز خطیب دیجله سری ساقق بوتا بجم اوانا شاندن نوتوسیا شاندن شامه و اوانا دما برز جانگوری مام جلال که چون آگربست دانه برز اجالان را کرن دوی دمه دا دولت ترکا یعنی سروکاتیا ترگوتزال دخواست پرسگریکا کردستان چاره سر بکه مبخو وان گوی خود گوه لیبو گود ام دخوازن حتی اگر چاره سر کرنا پرسگریکا کرد با فدرالی بشی امی چاره سر بکن بس خاطر ویا دولت ترکا ازال کشت سروکی خود کشتن عدنان مندرس اعدام کرن سروکی خود اعدام وزیر کار در به اعدام کردن یعنی دولت ترکا کس باور لی ناکه کس دنیای کس لی باور ناکه یعنی کرد بحقن بمافدارن کل باور نکن لی برای جبر کو تفگیر رزگاری آزادی کردستان هیزه خودان تجربه خوب باوره او دولت ترکا جید ترسه بله ایدی در فتا لیست که جب ترکان نما زانه ته درخستی زانه تو ویناس دکی زانه تو ویناس دکی ایدی در فتا میتونه بلیزه هوالی صالح فیلجان توجی خواه ifade بکی نخوازم تو سبیدنگ بسکنی ایمش خواه پیوانی من صبراسی وقت لیری جانا پرستین میدان هوال داخفن مجار زیز دیگه برای تو وقتی خوازی بدنگ بقد نمسله اما ایمن دو مجاره دا پیوانی من هنه یک ده مثلا دموکراتیک بونا انسان دا ایمن لترکیه انسان کشوره بیجه از دموکراتم ایمن پیوانا من اوه تو در حق دوزا کردان دا چت فکری که کو اگر جرخصنه کردارا هیجی ببیجه تروریست
اگر سردستی ترکان بخوازه بندستی کردا بخوازه و که تمام روشنبیر ترکا همه بیجه اما 4-5 کس نتیده جبو من پیوانا دموکراتیک بونی اوه وکه شخص لترکیه اما وکی دنجی دولت ترکیه صمیمیت دولت ترکیه مجبوم اوه جبر 100 سال بوری لبورین دخوازه نخوازه تشتی که آنی نسری کردا جبرو پیو سیاست خود گوهرینه یا ناگوهرینه اگر بجی از دو گوهرینم 1% کی جید کی تشتی که حتی ها تکرنه وی چوابه تو وانا ارید کی تو جی راضی یا تو پشمانی خلاص وقتی که جی راضی بجی کرنه خواه و دمی ناگوهره همی دره وه پیوانا من اوه مامۆستا غارانتیە مەتنن مەسەلا ئاماکاری سیاست دەبێژێ دەولەتە تورک دەبێژێ برابێنە سیاست بکردن و دەفشێکان بەردە ماوای سیاست بەدارێ کوردان باکووری کوردستانێدا دەبینین بەرچاوێ خۆیانە دۆ لوانێ دیسازی وی ئەو کرد جەزاکردن و ویدی ملەتێ مەلویە دەرێ لبەدەرە یعنی سامیەتە دەولەتە تورکتن باوەریە دەولەتە تورکتن یعنی تشکی بنگاتن زمانێتە بفەرمی قبول ناکات يعني بفرمي زمان کی تقبل ناکا پشتی ویسته چون چاره سری به پرسکری کرابین اسباب ناکم شخوا زمان تا اگر به قبول کرنه ولات تا تیاوا کرنه يعني معناوی و چقی هبونا کردان قبول دبو و دم کی بره گفت مثلا هر 4 پرچه کردستان به ترکیه بگیرده اویا بخوازی بلکی ملت کرد را گرام براسی جبو کردان خوازی تا چه بانا جبر چه ادها کرد به حزب بانا بقوت بنا چونکی بار هر 4 پرچم کسن سر ترکیه و چاقه کرد همه اتفاق کی کار بو چیکن و دوی پیواجوی دا زمان مستبال بکشینه دوی پیواجوی دا یکیتی که گل کرده مزه د باکوری کردستان هیئتا دمی و د شباشوری کردستان برز بوافل را برز برزانی را برو جاوارا یعنی وانا جبو کردازی تشتی پیشکتی نه بلکی ملت کرد را اوید جی مال برزانیان که و جوان را زور تیلی و ساننن یعنی کی لبرده ببه نه بل بدر اتفاقی که کردان تی میدانه از وی وارده هر چقا بازی یعنی جبو کردان چکی باشه یعنی جبو یکیتیا کردان باشه یعنی آرمان جهار سری نچه سری آشتیا کرد و ترکان چه بچه نه با پرسکری کنه لال دوی نقطه ده دوی پیواجه ده یکیتیا کردان جمارا حساسه یعنی ام هیوید که ملت کرد یکیتیا خوشه کن و زمان خواه بکن او ایرشی هف نکن ام هول بزن شاشتی هف دو ام هف دو رخنا بکن سرچوان لی وک ایرشان ام هندی وان تشتان جو ارتا قرار کن استخمین دکم بی های بسر که مامسته نهانی ما مستزانی ما مستصاله نهانی دوی دمه دا یعنی خاله که دویت مری باشی سر بسکری نهانی شرکی مدیایی هیا شرکی را گهاندنی هیا جهر کردکی نها تی خواستن که جه کردان سر انترنتی وره رزگار کرن جه مل سر انترنتی آسیمانا کردی دویت وره رزگار کرن از قرار بدست مبا منه بهشتا هر کردک الدروی ولد چل هندری ولد سبسکرایب بشوپینه چه کانال کردی ها تاوی ای تماشا ناکی تاوی ای تجهاز ناکی چه کانال کردی ها تی بشوپینی جبر چه جبر کو دویت از ایرو آسیمانا کردی وره رزگار کرن اوا پنگاوا یکی رزگار کرن ذهن کردی پش کردی دویت ایرو کرد سر بخوابه د انترنت ایوا دویت کرد ایرو سر بخوابه از دکارم پرسه کشتن کن نهانی تب کردی بپیوه سر کانال آخوا ایکی هیریش کانال آتا بکی ترکی چما تتانی سر یوتیوب ده پیوی چما ترکی چما جتا تنگ دبنه چما جبر کد دزانن تو لسر انترنت تجه خواه ام ببیجن virtual جه خواه لسر انترنت ترزگار کرد لو ما اوانا دخوازن تل بن باندورا پیوا ترکی ببینی اوا تی واتایا آزادیا پیوه ناخوازه کرد دنگ یان پیوا کردی لسر انترنت هبه نهانی آزادیا لسر انترنت وک آزادیا لسر ارده پرتکی امریکی هبو 100,000 شوپینر خواه هبو سبسکرایبرز
او كانالك هندي كاتنا بيشبركيه كانالك هندي اي فيلمان اي بوليو دي از باور ديكم او اي بوليو دي نزكي نوت مليون بقوله نوت مليون سبسكرايبر اني شوبينر اني واوي امريكي نزكي 100,000 اني اوي امريكي دركت ضوي شو قلت از بقاسي بارزمينه كيما دماك هيزا تلسر انترنتي اوجي بشكه جهيزا ما لسر ارديه ترك دما هيفي ببرن هذا بر نقطه يعني بر نقطه جرينجا واساسي دما ترك ومدي ببرن هيفي ببرن كو كرد ايدي لبيفا تركي جهداري ناكي لهوالدانا تركي ام بيجن ايديولوژیا تركي جهداري ناكي و دست خواب برده و پی خواب برده و به هیوی بمینه من مخص السر پروسه گوته کی بیجم براستی ابخازی یعنی سال امهات الوزاره ایتالیا و چاقه بلکی چند جارا گوته گلک جارا بلکی تشکی بالکیش بو پاپاس کی هبون و چاقه بلدی مل بر او کرد د نوبر پاپاس و بلدی معنین یعنی به قامپی و چاقه سرکشی قامپی زیدان دست من بر حاصل بحثا كردي تركيتي كير باباس جبرا ويغو تنيغو مزا ملت ايطاليا تشقى حساسه قوم تركي دا عاقفه قو كردي وب تركي دا عاقفه قو قالوا تف شخصي تا قلت كردي قوم دبني حكم دارا دولتها ترك دا دجين قوم بهار تشتيوان يعني بريبه دشني قو قالوا تب كردي دبقى تشكي دفكري دماجي خدا بتش زماني دفكري بتركي دا دفكري ياب كردي اما از ميزات كملت كرد مثلا سوشيال ميديا انا حتى ام چار پیش حب كرد كارل بدره بابر نقاش بكن يعني ام كار بكرد كي جاج تبقرا خو جملت قدوره مارو كاري بويرا نقاش بكا يعني چي كاري ما بيكي ترك راي جبو حبي ملت يكي ترك ام برنامه بحزار انسان بشتري بكن بزمان تركي باخفن يعني دبر دوي شغي ام قوا بتركيبه اخو دمام بتركيزي لدخوا قد بتركيز فكره بري هرتشكي زمان قادي دركبه ما مثلا براسي از مثلا همي ما مثلا جايت مروان ج حواله آمد دیجده وانا همي حسكم مش هميه لي بلكي بيويست برنامه وانا وصلنا مثلا حواله رشاد زور گله مثلا يوتيوب بعد كاناكا ما مثلا بدران مثلا از وان زمان كردي قوا چتكن اسبي كيف خشت ببيج بركي كبي خدمات ملت كرد انا بركي نظام شقا تماشات كل وانا همي كردي نظام يعني هيني كردي بلاني ابيازي تشكي كاركي خبات كي باش از بيا دايبيت كم سوشيال ميديا بيا ودا از لسر بيواجوزي قوتنا داوي بيج ما مسا باور كي يكي فنا اتاتورك قاتل بنوسا باور كي يكي فنا اتاتورك دبي بيواجوز لازم اتاتورك هبانا ای پیواجو اشاره سری چه بالا تخمین دکم چونکی روشا ترکیه مذاکرنا روشا دنیا مذاکرنا جبوگه نتو پرستیا ولات خود کرج ولات خود حس کرن ای خودی ولات خود درکتن مجبور به کردان رونشتن ما په کردان بدانم لی او کس اندی مارو نابینی هر چقا خرابی کریا مثلا پیشکتن آتاتورک از هنکی تشتی آتاتورک از جه حس دکم مثلا اگر آتاتورک نبانا روشا ما کردان بخوانا بکی این دهم جدا بانا حرف لاتینی نبانا ام بواره یعنی هر جبو ملت فکر لی امزی پیش کرده جنه ما دایی که ما تبیرم حتی دم کیزیش چارچه رشت سرم بود که ایرانه بود اینکه پیش کردن دوی وارد نو ملت خود کرد ما پیش جنه کرد لی افکاس تنون یعنی در ترکیه ده یکی یعنی خواب دا بر یکی فنا مهپه از بخش مزه نجات پرسته مزه کتی پیواجو آسا تنگاسی دولتا ترک جبو ملت خود دولت خود خلاص بکن چاره سری کی دیگره یعنی مارو بفکری بله از دخوازم نجبو قربانه او جبو ولات خود کن یعنی لبامن دميرتاش ها جنيلسون مانديلا شهرزاد ترى و ديمقراط ترى براستي من نقول ديمقراط نقول او جبو نتوا ملت خود دولت خود یعنی
دخوازن اوکی ولاتی خو حس کن ولاتی وانه که برنگان هندی مجبور مانه از بیاد دخوازن بیجم لهی کی دنه نه یه چوند ببرا و غم زانی اون تشتك هاتا ديرا من تركي تازه افرین داگر کربو باجار افرین داگر کربو 2018 بلكي منو دسي خورتان ما هناك يوتيوب ما هناك يوتيوب وهناك فيسبوك لسر اوي شكر لسر سلطان اردوغان تزاني بشتي در روجان روجنما كوان هيا نافيخا ياني شفق يان تشتكي واني ياني شفق لما برسبان پشت هنه ما فيديو دا داني بو و فيديو ما قال لك نهاتا تماشا كرنج بركو اواناج مدياي كردي دترسن قرتنو ايكو ما تماشا دكنا از في قال لك جدل دبيجما اواناج مدياي كردي دترسنج هوا خطابه سياسي كردي دترسن لو ماني از كوش دس مواري از بهلم اف كانال سبسكرايب ريوي يعني شوبينا ريوي اف كانال كاك بدران وكانال الننجي از بجينا ما بمليونان بمليونان دبي ام بكر دفيت اري اما و- ما نهاري مسابقه از پرسکی واجبه بکن کرم که ما مسابقه مدرک دو سانزی لیموی ویدیو تماشا کرد اوی کسی ناسا کم سماوی بود چی بون لی آخافتره و بزمان که خشک ده آخ بیانو زانم لی وی که گوران ایو که وی دگو استبلیوان تشتی سروکا پوزیدم دگو شش حبوی ده و هنه یعنی وی ده آمدنه وی دگو شش گلو چکا راسته افتشت هیتن پی باشه ده گوران نیرین و ام چی نزانم بیشن دبه کو راست بجی ام نزانم yani آره. دبه کو راست بجی ama derdi که به هم تشتاد بجی ama ez dibêjim ew bi tena serê xwe nine ew şexis bi tena serê xwe nine نه ممکن min li pir deran lê godarî kir min di X'ê de Twitterê de lê godar kir min di kanala Selim Çürükaya da lê godar kir bi tena serê xwe nine fakat îtibara wî di nava Kurdan de tune ye tamam ji malbatekî naskiriye di salên heştê de ketiye zîndanê îşkence jî kişandiye divê mesela Kurt de ama paşê tobe kiriye û derbasê AKP biye اوی ناس ناکم یعنی من جره کم ویدی ما مسته fakat di derekî de min dît ku mesela heqaret li Abdullah Öcalan dike heqaret lê dike حقارت تفگیر دیگه حقارت همی وی عالی دیگه و Mesela- پرتر خو نزدیکی پارتی دموکراتی کردستان دیگه رئیس بارزانی دیگه لیبله ناف AKP دانن mesela insanekî navbenkar be insanekî samimî be ji bo çareseriya doza Kurt mesela merû çi dike ya kêfa wî ji pekê kera nê jî kêfa wî yani mesele dî ew bibêje ez xwe feda dikim mesele ne kêfa min e dawekî sed salî heye dibe ez çareser bikim ma kêfa me jî ji her kesî re nayê ama em vê derê êrişî her kesî nakin yani her kesî ku kêfa me jê re nayê em êriş bikin û em çawa ji nav derkevin mesele ne ew e xuya ye giran tev nagere navbenkar tev nagere ji ber vê yekî gotina wî dibe ku rast bêjî dibe 6 vîdeo hebin dibe 7 vîdeo hebin ama ev jî xefika dewleta Tirkiye mesela dewleta Tirkiye ne dürüst e ne samimiye çima vîdeoyê Abdullah Öcalan dikişîne û tîne li cem xwe kom dike heta ku roja wî hat ew ê biweşîne ya konjonktûra siyasî her roj diguhere li rojata navên çima roja daxuyaniyê ما مسته چقه آگاهی وی پیره هیا تکلیوان اردوغان بابرایه آگاهی جوان ویدیو هیا یعنی دست دولتی rast be agahî dibe ku rast be ez Niha- behsa samimiyeta dewleta Tirkiye dikim ez dibêjim madem ki dewleta Tirkiye xwe dewletek mezin dizane madem ki ew xwesa baweriye wê heye ku çek û silah têdanîn çima roja daxuyanî bila biçin kamerayekî zindî dayinin pêşberî Rezdar Abdullah Öcalan bila wê derê bang li hevalê xwe bike bang li rêxistina xwe bike çi tirse çima Ne qasetî pêş de meha pêş de hazir dike tîne cem xwe bi meha pêş de yani merûv însanekî di zindanê de merû çawa qaset pê de tijî kirin tîne cem xwe çawa bizanim te modîfiye nekiriye te neguherandiye te montaj nekiriye çawa bizanim اول سانتاج روز به کار بیری ببورن ها به حوالی صالح برای خود هین همید تماشا بکن پشتی کو
بشار اسد هلوشیا رژیم بعث سوریه نما ایران و روسیه گزانین ترکا چه خیانت کردن لهمبری وانا ویگا و ترک کتیه جاره کردنه استخبارات وانا به هر آوایی و لتوی ایران دخوازن جاره کردنه توی ایران او دکن که او چمبرا بازنا که ضدی کردستان چه دکنن جاره کردنه ده ایران و عراق و سوریه و ترکیه جاره کردنه دخوازن بگیرین ناوه هبودن ترکیه تجاره راست نابیجه دولت ترکیه تجاره راست نابیجه آشتیه نخوازه او دخوازه تفگیر آزادیا کردستان جوی در فتا هایی برای خود ما دما که حسن خیری همی بحث دکن حسن خیری انسانه که خواهی نبو خرابکار جی نبو آتا ترک خاپاند مامۆستا عەبدوڕەزاق ئەگەرلەوەر تەماشات کە و مەسەلەی خۆش زانێ کتاب زیربستان براسی ئەو مەسەلە ئیخانەت عیلان دەکرد لێ نەخواهیم بیە ji ber ketê şaştî hatiye xapandinê دولت بخو خاين بيا ويا اعدام دكين يعني دولت تركا وي وقت جي عيني وكي في اتفاق كرد وتركا غوتن وقتك بيمان لوزان كرن خيانات لكردا كرن في قاوي ديفيجن في قاوي دفي شرط حساس رجلات نافيندا كو دولتين ايرو دولتي هف بيمان لروش افاي كردستانين ايرو تفجير ازاديه كردستاني به هف بيمان جهاني را هف بيمانن ودولت تركيا بناء براتيا كرد وتركا جاري قادر ليستوك اكيد كا دفي ليستوك دا جاري قادني دخوازيتن في درفتش دستش بلي في قوي تفجير ازاديه كردستان في درفتي نايد دولت اسكا استشتا كيدني دخوازن بيجن بداويه دا النظام دي برنامه بر وداويه بچيدن حوالي صالح وهوالي بدران وام حمي هوالي جانروش ام داخوازي لكردي باكوري كردستاني بكن بلا مالا خدا مالبات دا كرمانجي باخفن بلا زاروكا را كرمانجي بخن اي هاوار هاي داخوازي بكن ام همي في داخوازي بكن بلا زاروكي ما مالبات بلا همو مالبات دا كرمانجي زازاكي تل زماني دا بس براز تركي ناخفن بلا مالبات دا بزماني في زماني كاربن بلا زاروكي ما بجاره قادنه به کردی پرورده بن و بلا استران کردی و که حواله لحکیجان حرمه دا کیجان استران باشه بلا کرمانجی استران مال دا بدنه گوهداری کرنه دا زارو که من به کرمانجی کردی پروردن او ام همیه تشویق جی بکن و پشتراس بکن که ام برنامه سر یوتیوب سر سوشیال مدیا همی کرمانجی گوه بدنه به ترکی گوه ندنه از بالا و بکشینم اف بسالانه مراد کرایلان تم کردی داخفه داخل یعنی اف بسالانه جمیل بایک دائما کردی داخفه تجار داخل یعنی خب ترکی ناده پر استثناء بلکی جی 5-6 سال بره جا کی ترکی آخفه اما کرمانجی همی کرنه کرمانجی جبو دولت به ترکیه با مستقبل مساج کی بدون اما کردی همی جبو کردان باورد که موانجی ادی فهم کریه که دولت ترکیه اگر بخوازه گوتره وان گودار بکه ترجمان وان گلکن اوی بده ورگراندن جی اما دائمی به کرمانجی دکن مسئله نه اوه yani edi hatiye femkirin ku em li ber helandinê asimilasyon gelekî pêşketiye bi taybetî li Bakurê Kurdistanê min ez heyranê gencên me xortê me Rojavayê Kurdistanê me ecayîb kurmanciyekî xweş daxistin ecayîb ji aliyê siyasî ve xwe pêş xistine ew ciwanê 18-20-25 salî çawa daxifin ya ecayîb xweş xwe îfade dikin xwazî Bakurê Kurdistanê jî bi vî şikrî biya îja eger mesela jan roj millet şerat bê tu çima YouTube'a kurmancî çênakî همي هوالي ما روشنبير هوالي ما روشنامجر كانال من قال لك كي هي بلا بكيفن نوا فعاليتي وكرمانجيا هري استاتيك كرمانجيا هري خوش باخفن جبوكو انسان حواسيه قابي بينن اگر ترابي كرمانجيا كي خراب باخفي ودمي انسان تتماشناك دبيت بيشي تو پرورده خويا شخصي چيكي خو زانب كي كرمانجيا خو پاک بکی باشه تو خطاب جواکی بکی کو جواک حواسی خواب تبینه با آخفتنا تبینه اگر او سانبت تو خرابید کل کرمانجی
كانال جا- قال لك باش هذا گوتنی خواهی داوی ببیجن ام داوی برنامه ببینن دوی نابری دا روز از چم یوتیوب تتینم یوتیوب کو تویل سر بخبتی از ببینم نشانه حوالا بدم جبرا ببن abone واز خازم كانال کیجان کانال از ببینم او کانالا کو من وی نیور نشان ده از ویتینم نه اري وكانالك جي است خازم قال لك خورتي مي كرد كاتشي مي كرد جيش وي كانالي بشوبين نافي خا خوابون اما كانالا مجارة خطاني زمان وشاندا وديروكا بكردي كرديك اخوي قال لك باشي اف كانالا نافي خا خوابون از بو نزكي دمهان از وان دشوبين ما في كانالي دشوبين ما كانالك قال لك باشا كانالي باش هنا خابون ايش یا آمده روزنامه خابون آمده یا ايش آمده كانالك از جوان را قال لك سلاوك گرم دشينم و زمان کردی وکی رزمانا کردی گلکی باش یعنی دبی ام همی راست دست تخوش ام همی بانگشاوی بکن مامۆستا بەدران ئەو کێک زانین هەیە و ناس دەکەن دیرۆکزانکی یانە بڕاستی مرۆڤکی پێشکەتیە ینی یوتوبۆویژ هەیە لێ ئانال سەر تیکتۆکان ئەووارە دیرۆکێدا gelek tiştantînê zimanê dîroka pir kûr yani însankî zaneye bi rastî beşdarê we bibanekê paş bana zimanê Kurdî mamosta bi rastî zimanê Kurdî çend sal zî berdewam bike eger em bivîya we Bakurê Kurdistanê berbiya we şva çûye yanî mesela Kurdan qedê yani em nikare bêjin Kurd yani hene yani pir rêwî hemî bi malê xwe de bi Kurdî de axivin bi Tirkî de axivin Jean Rose Îca ezî bizî soxarî ez dibêjim mecbûr nebim yekî Kurd اف كانالا bi منه Tirkî de Jan Roj tamam Jean Ez Rose ê te teqî پیشی fotoğrafی خو بگوارینه مرو خیلی به پلیس دولت ترکیه والله mamosta من كري كرتونه بس از اوه بگوهرم بجي ناجبان دي اف برچاوی کی پلیسانه جان روز ل ترکیه Ez mamosta bediran pirskî bikim mamosta bedira ev abone çawan çê dibin بدر رنگی حواله صالح ده حواله صالح شي برچاف گرفتانه برچاوه ya min çavana xwendinê gozîskêra kuçe tamam mamosta bediran ev abone çawan e ez destê xwe lê dixim abonetî mesela endamê YouTube'a teme mesela min ew kiriye ama her kesê ev abone gava lê diximê dibêje bi abone diçe dibêje hesab ji te dixwaze hesab zî tinin ew zî tinin marû bi çawê dibû mesela bî serrast bikin نهات نخم باروا بك كانالي باروا بك ديسا باش از خازم مش هر يكي نها تركو كيكو. ابون Nana parve dikim ewî mesela hecibandinê ez wê ew kême زانی چوایه تو اگر بریا فیسبوکی بکوی اشتوید خوازه اما تو اگر بریا یوتیوب خواه تو ببی abone problem tine mesela canan ez tu ana di YouTube'a xwe de mesela destê xwe te dî jî zîlê zengile çi ye lê dixî mesela jî xwe binivisîne xwe dirivîsî bes e ama abonetî ye mesela abonetî çi ye kanala te Abonatî- YouTube tine gerek tu xora kanala ki YouTube vekil sen nave xwe vekî koda xwe bixê ku Google te nas bike çünkü ev YouTube ya heye Google mamost ew heye ji xwe hemî bu Googleê ve deme eğer kanala te YouTube hebe te nave xwe davê te koda xwe nivîsand be tu dikarî bibî abone ne probleme ama baraya çawana vê mano li vir navisiye şîfra min û maîla min Googleê û vîye û hemî tiştê min yek e yanî ve deme tu ancak bikevî rûpela xwe ya YouTube di rûpela xwe ya YouTube de tu bedran dere dinivîsînî ve deme tu dikarî bibî abone bikeve rûpela xwe ya YouTube di hundir da binivîsîne çünkü tu vaxtê di YouTube'a xwe de bibî tu hundirê YouTube'a xwe de bî tu dikarî bibî abone bu herkesî erê ana mesela li vir min acibandî Hele bir de telefona gencekî dinê sıra çirke yani bir de gencekî çetki ejmîna teme yani fırqa min û te pir tune yani tamam bela zîvan tiştan fam nakim çend caran ew kiriye zewdim çon baş hevan Ben gotinê bu- xwe davê bidem xatirce temaşevana bixwazin ji bo bernameyê ez hêvî dikim mesela ji rojava însanê me di nava rêxistinê de hene li tişrînê de hene ji Bakurê Kurdistanê însanê me hene beşdarê bernamam di nêrînê xwe bidin agahiyan bidin em dixwazin beşdar bibin yanî
جواک حوجداری یعنی زانستی هر چهار پرچه کردستان جالی باشوری کردستان انسان مهنه براسی یعنی ماموستن زانن با خوند روشه تحقیق کن پیواجه گریلا پیواجه ملت با سیاست با ام خوازه هر کس ای هدف اینا دخوازه بشتر ببن بدر تماشا زید که براسی جار تماشا زید کن زان چما نه هواله کی اسلام دبیجه ورز مساس پاتیرت کن مالته اوا هواله کی دبیجه اف صحنه لقصر سپی آ دونالد ترامپ و ایلون ماسک و کوروی دبی هون چه واد بینن و قوه تماشا کرده و دیمن نه نه تماشا نکرد. تمام نه مسئله یا ایلون ماسک مروه هری دولمه جهانه لجم ترامپ د اوفیساوی دا جا کوروی خدا وجه عرضه و حقارت لترامپ که و ترامپ دنگی خنا که ایلون ماسک شی کمک دای سری خواه فلان یا پر نجدیه دوی اوفیسی ده اما تشتا بالکش ترامپ نکاره زیده دنگی خواه در بخله هم بر ایلون ماسک اوه باشه خاطر جو بخوازن ما مثل سعید کسکی مالاته اوه هره بیش بو تبلی بونته te baş kir tuhatî Jean Roche êtejî merûfele te demas kirin ji vê stûyê de 35 kes bûne abone زور سپاس مامۆستا تشتێک گرنگی هەیە وەکی دن کەناڵ لە یوتیوبێ وەک کەناڵێتە گەلێکی چالاکن و ئەستخوازم ببێژم ترک ji Kurdên êku li derveyî bandora Tirkî ditirse dema ku Efrîn dagîr kirin a yekê pirtûka fêrbûna Tirkî anîne Efrînê berî her tiştî paşê yekiş çekdarên yekiş çeteyên xwe anîn dema ku Kurdan Kurdê Efrînê gelekî gazin kirin anîn li pêş Kemirê kal û pîrek anîn ji wan re gotin werin li ber Kemirê bibêjin ku me hûn azad kirin me hûn rizgar kirin ew kal û pîra xanuka bûn li ber Kemirê ragirtana giriyan ev sûreta ji bîr nabe ev Kurdin ev Kurdê Efrînê ne ji vî tawanbarî bê ji vî teroristî bê ku ewana dê bikenin rabûn li ber Kemirê giriyan ji bo vana divêt zimanê Kurdî li ser internetê pêşkeve ji bo ku em dikaribin Efrînê vegerînin em dikaribin hemû Bakurî Kurdistanê vegerînin دبیا اول دبی صوت اول دبی پیمان ما به اول دبی عهد ما به sonda me be wekî sonda Nûrî Dêrsimî wextêk Nûrî Dêrsimî hat dibêje xortê Kurda divê gencê Kurda divê eva divê wesiyeta min e dibêtin divê wê xûna li Dêrsimê rijiya ew destê qirêjê hatin ser namûsa dayîk û xuşkê me cibîra xwe nevin dibêjin ev ziman dibî zindî bibe dibî ev zindî bibe û li her dera Kurdistanê li her malê Kurdistanê de vê axaftinê da em ser vî xîmî ser vê rehê vî zimanî carek de pêştav bibin silav û rê serkeftinê bo em yad xwazim gerek spas evvelî salih tera jî mala we ava here bin سپاس که ما سپاسیت هست که هر بشیم